Kailan makita yun dyan. So nga the more nga adalak no sino ni Jesus in my life, the more nga mauawatak no sino ak kanya na dito'y earth. Kat dumakdakkel, dajay, nga pamatik kanya na. Nga mamuyo ka di, ora ka sano kadakkel di pamati ti preacher. When no even ni Jesus no one ti faith nga rumwar. Ijay Nazareth, hanga nakaarami tinadakkel nga miracle, lihans lang ka sa gabasit tinagasa na. Because of their unbelief. Ito nga kailangan dito, i-overcome tayo ti unbelief. Palakpak kaya ni Jesus. Amo yun, mapapan kami tinadu mga lugar, nga agdadamo pa'y dagijay. Awan pa'y unay nangagda nga mapag-preach mo kaya ni Jesus, kaslada mabisin nga, inu-inum da, iti mensahe. Ado ti miracle. So, kailangan da kayo, kainu-inum kayo ti mensahe, ada nga iti hungriness or thirstiness tayo kini Jesus. Nga mawaw tayo kini Jesus. Hallelujah. Amen. So, kung kuna kini Apo Diyos tulungan da, baka mabalinak sa mong mapanmot ti Afrika. Kung kunak no, kitkitak ti gaya miracle dyan. Ta, ijay ko nga i-apply dito yung faith ko. Kasi naduma-duma tilog lugar Ada ti lugar, nga haan nga makamove ni Hapo Diyos. Because of their unbelief nga mapan ka ti may sa nga lugar. Permi. Auray nakimat kat agbiag. Ijay Afrika, ijay ti ayan na dagitay. Ada di natay ti 3 days, nga agungar dalata. Amin nga demonyo under the power ni Jesus. Believing tayo, belieben tayo nga kasjay. Next, so be not afraid, only believe. I-overcome tayo ti fear by believing in Jesus. Dagita fear, ano ada gamin butang yu ijay sakit, ada butang yu ijay bagada nga kita nga saksakit ti bagbagiyo. Dati may isang rason nga haan nga may ikat. Kailangan nga makita yu nga jay Jesus nga nagbabalay kada kayo dakdakkel nga jay sakit nga symptoms nga marikrik nayo. Anya kay kaya kumada ita nga symptoms kat ni Jesus nga ron tinang create ti heaven and earth. Baka nyo man nga mawatan ni bagak ni Father God tinang create but create na amin by or through Jesus Christ. So nga awan tinag-create no hanga babaan ka ni Jesus. Kata dahil nga inosal ni Father God nga nang create heaven and earth iso ti healer tayo. Hallelujah. So nga ikarakararag mi da dyan dito'y church tayo nga ma-open tayo kadagidyan. Permi ti kararag mi no minsan kini message therapy. Lord, lukatam da ito'y nga ministry, da ito'y nga church, da ito'y nga tattao. Ti tunay nga message ti gospel. Asya ti karakararag mi akang kanayon. Kasi kailangan nga maabot yun dayay, nangyag yun na lang ti testimony ni Sister Carol, muna ti kunana da ito'y message, but idi in munag di revelation. Yan ang nakita nga sana ma-experience. Jadi ibaga-baga kada kayo yung gana nga patida jay kudilyo amuna nga he is healed. Ang gana nga amun day imam da jay bagim nga nagiiyan ti Diyos kanya na nga so powerful. Ta mailasag kada tayo the word of God. Kita nyo ni Jesus word nga naglasag. Itatamat, jay word matlang mailasag, dito'y bagi na kintulang na nga bagi tayo. Isung mo, may jay tulang mo, jay power ti healing, power of God, holiness of God, blessing of God. Daya di ikaw nagti-revelation. Hallelujah. Amum nga sikakat men or women of joy. Kapukin ni Jesus nga life mo. Anuhan nyo nga ikwadayay, awan.
Agiiyan de depression kada kayo. Pag may misuotan da kayo everyday. Agiiyan ni malas, ni buisit, ni sakit, tamadidya nga aksepan ni Jesus. Oray born again ka, hanga umanay nga born again ka, ket na set free kan. Nga na-experience mo jay freedom. No born again ka, talaga nga bagim amin diyay. Pero no han mo mawatan, han mo ma-experience the reality. So nga dagitoy da isursuro mi kada kayo. So nga dagitoy pa nagpipreach ko nga dagitoy kalkalabahan nagdagay demon spirit, nagday evil spirit nga nagiiyan kada kayo nga hangamang believe. Kailangan nga ma-break dagita. Ay so. No biliban nyo lang dagitoy kati absorb you. Maset free kayo nga dagos tag-work ya power. Kitaan nyo ka din na may ani Apo Diyos. For example, poverty. Kanya-kanya. Na anak nga very poor. And then pati panunot ko, pati riknak, pobri da amin. Pati panagmulmulagat ko, pobri. Panagsasaok, pobri. Awan amuna, kinda dumapay. Idi na-receive ko na ito yung revelation ni Jesus, ti kinabaknang ko, kasi yan. Idi rugi ko nga i-meditate, na dahil nga kinabaknang ko nga ni Jesus, tilaing ko ni Jesus, haan nga dahil awanan tiyam amuna, nalaingak, because sikat tilaing ko kasyayan, sikat kinabaknang ko, sikat salunat ko kasyayan, nagbaliwan. Agbaliwan pati panagsaom, pati aksyon, pati pamatim nga pagbalinam in the future. That's right. Idayon nga ag-work. So nga pati dagi blessing ko, even material rumwardan. Kaslada na ilum-lemeng nga rumwaran nga agtubo nga kasla mushroom. Kasi lang, very simple. So nga da kayo kumaditoy, at agdagusan nyo nga i-accept ngamin. Anya di message kalakwada bagi dati promised land. Pero ado kalakwada ti haan nga nang believe. Biso nga rikos-rikos ni Apo Diyos. Ingga na nga amin nga haan nga nang believe na ibati da ide kadaratan ide litang natay da iday. Ingga na nga dyan na anak ide litang nga haan nga na-occupy, na-preoccupy de mind da iti Egypt. Isuda tinapan. Anyo nga urayin nga dagiti anak yu timapan. Kailangan nga da kayon nga nagdengeg timapan, the promised land. Apay nga haanda nga nakastruck, ijay, because of their unbelief. Uray kanayon da nga denggan, in tayo the promised land takukuha tayo, the Joshua, the Moses, ni Caleb, talo da nga preacher ijay. Pero adula tatihangan ng belief, na iwalang da ijelit ang. Now, dagito yan ti preaching, ngamang change kada kayo. Let this message transform you by the renewing of your mind. I-allow you dagijay nang preoccupy the mind you, i-give up you dagijay, allow you the message about Christ. Hallelujah! Next, nga kitan tayo. All things are possible to him that believeth. Mark 9:23 and 24. Hallelujah! So nga dahay, baliwan yun, dagiday kwa. No, dagiday teaching, iti biyagyo, nga naikarga-karga ng preoccupy, iti mind nyo, i-drain nyo. Dagiday dadumay, receive you the message, kat i-give up you, dagiday haan nga in line, kini Jesus. Woo! Hallelujah! Verse 23. If you can see Jesus, taadadajay, nang ipan ti anak na ritoy. No kitaan tayo, ada de epileptic, ada di sakit na nga epilepsy ngayon pan. Jai, ama, kene Jesus.
Inpan ko kadagiti adalam, namanda nga kinaya. Kasi iti istorya. Tet, kuna ni Jesus, kanyana, dajay. Verse 23, if you can, ako na atrasan tayo ka rin. Iti verse 22, the Spirit often throws him into the fire or into the water. Dagiti adati Pilipsina, kedas. Ako na tayo, tikan kanaay, kaluan nga pangitumbaan jay demonyo, kadagiti ijay apoy, ijay danom, wano ijay rangkis, ta itugtog na wano patayon na jay tao. Iso malang mangyari to'y. Trying to kill him. Have mercy on us and help us if you can. Kunan gamin da jay. Amanda ito'y ubing. Isong ako na ni Jesus. If you can, exclamation point. Tinaduma, question mark. I believe nga agpaiso ka dito'y exclamation point. Ijay ESB exclamation point. If you can, ala ko na, If you can, tulungan da kami no kayam ko na nagamin. So ako na ni Jesus, if you can, kaya. Ano nga mo aya nga siya tinang aramid ti amin? Sana ko na, all things are possible for one who believes. Amin nga banag, mabalin iti tao nga adda pamati na wano mamati. Amen. Tao atin baga na hangad Diyos. Kunana, all things are possible to him that believeth. Tida dumay jay. NLD, anything is possible if a person believes. Di tao. Diyan mo tayo lang gamin nga all things are possible is God. Pero even the word of God, mabalin mo't ijay tao. Amin nga, jay tao nga mang believe, amin nga ba nagmabaling kanya na. Amo yung amin ti libel ti faith, ti bilibam iti Diyos, iso ti agwork. Yati kahit ko asawan, ti kayan ti pamati, ti kaya ni Apo Diyos. Oh. So, agitaan nyo da Joshua, kinaya nang in-stop jay sun. Ket ko na ti science, ngahan nga kutkuti ti sun, ti kutkuti, dagitoy earth, planets. So, kunan ni Joshua jay, haan kang alumlumnak nga init. Tamakigubat kami pa'y. So, nagsardang jay init. So, kunan ti science, nga kutkuti ti init, nga jay earth nga rutken planets, tinagsardang. Agasam dahi nga kinaya ni Joshua. Isu na makita yun, dagiti nagmumove iti faith ito'y kabutbutang. Amazing. Isu ano siya, nung nakikita the Moses, the Joshua, the Abraham, the Enoch, kenda dumapay kunak nga, Lord, ti inbagam, kay mang believe. So, I am one of them. Kuna kajay. Kasi gamin pa'y kaskasak kamang challenge iti sarilik. In bagamat nga jay mang believe, I believe also. Taday ginaibagat tatay nga ti believing, that's your responsibility. So I use my believing because aming nga tao ni kan ni Apo Diyos the capacity that to believe. It's up to them to use it. Hallelujah. So, sarak ka kanyak. Tati purpose nga da kada tayo ti believing capacity o saran tayo nga pang believe ken ni Apo Diyos. Han nga pang believe ti devil. Amen.
So, usarak kanya. No sino ti kinadiyos ti Diyos? I believe. Tapno makawork ni Apo Diyos. Ikamiso na iti gundaway, wanuwaya nga agwork. Amoyo ka din o minsan, datayo ti hanga mangitited kini Lord, iti waya nga agwork ka datayo. Because of unbelief. So nga hanga makawork, apay nga go-work iti sa balik at sikakataan. Why? Kaya na dajay, the believing capacity, ngahan mo ngayon usang. You need to use your believing capacity. Hallelujah. So, verse 24, immediately the boy's father exclaimed, nagpukaw isuna, cried out. Kita niya ko na, I do believe. Ako na, Lord, I believe. Sana mo lang ko na, help thou my unbelief. NIV can NLT, I do believe, but help me overcome my unbelief. Ipiyari, mamati ak, ngam tulungan dak mang overcome ti unbelief. Adu ta kasday, amuyo oray siya, napadasak na ito'y nga level. Mamati ak. Yung maapay nga talat tayo di pusok, kakasla nagrigat na nga patyen. So help me to believe. Hallelujah! Woo! Praise God. Kaya di makita ni Jesus kung ba't adon dagiti tao nga maurnong nirebuke nan dadya unclean spirit. Nga sika nga umel ken tulang nga espiritu rumwar ka ken kuana. Amen. Ket saan kang agsubli-subli. Amen. Diyan nagpukaw dadya nga demonyo. Ti demonyo tinagpukaw, nag-ikis, hanga na jay ubing, ngam jay ubing tikit kitaan da, of course. Kamada nga mo nga jay demonyo gam, tinagpukaw kat ni rumwar. It came out, kaya verse 26. So nga jay King James, and the Spirit cried, and rent him sore, and came out of him. So ano aming sana dadayay, agtiritir na jay evil spirit, no rumwar day jay tao. So ano kita nyo agtirtiritir di tao, di demonyo tagtirtiritir di. Awatan niyo. Amen. Ket kasla natay. Naplat. Natumba. Minsan na mamatpati sila dumati matumba. Ito ay. E di pinmanaw di demonyo, naturog di ubing. Tawanan di demonyo na. Ngamanyo manon nga kuna nga aming nga maislin kat kasyay. Dati natumba lang nga naturog di presence of God. Amen? Kasla iso na nga natay. Ngam! Anyati ko na na. He is dead. But anyati naramid ni Jesus. He took him by the hand and lifted him up. And he arose. Kiraan nyo na dahingam, inuray pa ni Jesus, they believing na jay Ama. So nga kitaan nyo, haan nga jay boy, haan nga jay ubing tada faith na jay Ama. So nga itakderan nyo ti anak yu. Amen. Da kayo ti mangitakder. Awang kami pampamati na dito yung ubing. Sikat ti mangitakder. Hallelujah! Iso nga naagasan. So anya di biliban tayo nga message about Christ. Last part. Anya di biliban tayo nga message about Christ.
Nga di mensahe nga biliban tayo kini Kristo. Ha? The gospel. Amen. Okay, 1 Corinthians 15 verse 1 to 3. Last point. Ano di biliban tayo? Nga message about Christ. The gospel. Hindi ako nakno, kitam dyan nakasurat, di person ti bilibam, hanga dyan na isusurat lang. Tado ti kasday, kunam dito'y saum nga daytoy, kunam dito'y saum nga daytoy. No nakita mo nga daytoy, tinakasurat ngayon trabaho, di person ti pangalaam. Di person ti bilibam, nasugsugat ka, ket naagasa na kasyay, hanga kunam met dito'y. Kakasya ti kaskastak idi, pero kurang gayam. Diritso kay di person nga nasugsugat. Hallelujah. So magita yun dyan, verse 1. Now, I remind you, brothers, of the gospel I preach to you. Ipalagip ko kada kayo. Ti Ebanghelyo ngayon, preach ko kada kayo. Nga iso tine-receive you. Amen? Nga iso ti pagtaktakdiran nyo. So, the gospel tina-receive da. Nga jay da nga agisten. Ada ba binilib yung gospel? Agistan ka ijay. Bilibam, receiveam. Amen. Takdiram diyay. Amen. Verse 2. In the King James, by which also ye are saved. Ijay kayo nga naisalakan, ijay gospel. Ijay kayo mo lang nga maagasan. If ye keep in memory what I preach unto you. Nuhaan nyo nga liplipatan. The NIV, if you hold firmly to the word I preach to you. Amen. In the NLT, if you continue to believe the message I told you. Nagtultuloy kayo nga mang believe. Salakan dala kayo. Amen. Unless, of course, sana ko na, you believe something that was never true in the first place. Malaksig, no adapin natin yung hangag paypayso. So ngay bagbarak ka ti doubt, halang aday basta agdodwa ka. Ti doubt ket kway, ada binilib mo nga sabali. Isu nga agdodwa ka, tada binilib mo nga sabali. Kung natin message, naagasan ka babaan kini Jesus. Ngam ada binilib mo, nga han ka nga naagasan, that is doubt. Tada binilib mo nga sabali. Anya din baga ni Jesus, you are now healed. By His stripes, you are healed. Babaan kini Jesus, healed. Ngam nada binilib mo, hanak nga naagasan, ta ada paymet nga marikrik na doubt. Tada binilib mo nga sabali. Ano di binilib mo ay symptoms. Kas pangarigan. Kung nati Bible, you are rich. Are blessed in Christ. Kat kunamat, han gamin tati pulimi, kat kastoy. So, ada binilib mo nga sabali, hanga da jay Jesus. So that is doubt. Isungahan nga maka-work. Jay power, ta, ada binilib mo nga sabali. Dajay ti kaya tansuan. Kung na, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. No, minsan, nagitkitak na jay, must believe ak jay symptoms kay sa kini Jesus. Isunga ko nak, Lord, forgive me. Must believe ak kiti dito'y pain kay sakin ka. Help me to believe. You are my help. You are help in this body. This body is your flesh and bones. Your body is healthy. I believe. Kaya ka mahilan. Ijay kayo nga mahilan.
Basta na binilib mo nga sabali, you are in the wrong place. Han ka nga talaga nga Christ-centered. Dahil kasan ni Satan nga mang-deceive ti adu nga tattao. Adu ti apan na isuro nga bilibanda nga haan nga ni Jesus. So nga amin dagiday kada kayo, i-reject yo jay saan nga ni Jesus. Tay suday tati hindrance nga haan nga maka-operate ti Holy Ghost. So makita yo jay verse 3, for what I received, I pass on to you as of first importance. No anyati na receive ko, isuti in pasak kala kayo kunana. That Christ died for our sins according to the Scriptures. Anyatin pasa na natay ni Kristo para tibasbasol tayo. So nga na-forgive ka. Napakawan ka tay dinatay ni Jesus. Jay basol mo amin ti inala na nga inpatay na ijay cross. Ini nasugsugat matlang na agasan ka. Ta amin day sakit mo inala na ijay. Inlansa na ijay. So nga you are healed. 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 Nagijay ti biliban nyo. Dakalan nyo di pamati yung kini Jesus. Ipayat nyo di symptoms by faith. Jesus is within you, in your body. So you are healed. Amen. So i-confess you na die, meditate you day and night. Kahit na day panangaramid you, panang i-confess, panang meditate you, you are allowing the God, the Father, by His Spirit to prove what you believe. Dahil ikasan di magasan. So nga mo, nga raramidan niyo. Ide kayo nga agtumtumar ti agasyo. Nga spiritual. Ket madamdam work da jay healing. Da kami so teramidan mi. So nga ron ka din na istukak na paralay saktihap kada jay in-apply ko. Tinijaya ka nakapagna. Kanapan ti doktor. Awan tinumarko nga medisina ni Jesus ti tinumarko. Ede permi manen nga ado iti bimtak nga nagdano-danom dito yung tiyan ko, tinmangkan dyan tiyan ko, the same Jesus. Tinanghil. Taka na yung kay bagbaga, you are in this body. Sika ti salon at na, sika iti health, medicine of my body. Madam-daman nagmagamanan diya. Naagasan manan. Dyan nagtubo manan dito'y, the same nga Jesus. So Jesus is our healer. Anyo kami nga kuna nga sikalang data pastor, haan, hanga siyak di jay ni Jesus. Ket ni Jesus nga binilib you can binilib ko may sa nga Jesus. Dada nagtuboy di breast ni Mrs. nga sis. Ipan mo na jay, itisensya, aduti bagada jay, mabaling jay bagada pa nga cancer. So da kami lata na dyan ni Jesus salunat ti bagi. And claim ni Mrs. dyan, ingga nga naglunit ta dyan duwa nga na dyan. Ta dyan duwa nga breast na riyan. Adu pa, hanlang nga dagiday tatrangkaso pa natang buburis kas kalakwa. Amen, the same Jesus. Isu nga na dyan, the message about Christ. He is our help. He is our life. He is our blessing. Kung makitam lang ni Jesus, kinabaknang mo, agasa na di bulsam nga butbut. Daita na di bulsam nga butbut. Hallelujah. Amen. Maagasan di finances mo. Di nga no, the spirit, soul, and body, even your finances or material needs. So nga ro da jay ti divine healing? Hallelujah.
Kung makita yun lang, even dagiday, basbasol nga dagay, na makita yun lang nga na-forgive kayo, nga you are holy and righteous in Christ, ket i-accept you na die, almighty joy kada kayo. Nga maging gana kikita nyo nga you are sinner lata, kikita nyo lata de problema yu idi time ni limahong, kaya nakasaktan nyo idi, kini asawa yu, kaya anak yu nang busted kada kayo. Dadya lata kikita nyo nga hanga ni Jesus, nga joy and peace, and forgiveness si Biagyo, nagrigat kayo nga mai-deliver. Ngam no biliban nyo dyan message, kaya i-accept you, mas dao kayo, nga mabalin gayam nga may deliver kayo at that moment. Hallelujah! The mighty healing power of God. Believe the message about Christ. Amen! Hallelujah! Faith cometh by hearing and hearing by the preaching of Christ. Amen! Ayan na Romans 10:17. So nga damor kadengdenggen nyo ni Jesus who Jesus is, si Jebiagyo, kat biliban nyo isuna, damor kayo nga mahilan. Panawan da kayo na kita nga demonyo. Ta demon saril. Aduti demonyo dito'y earth. Ta dumapay nagpapaubada kada kayo. I'm so sorry to tell you this. Once nga in-enjoy nyo ti sakit akam, there is a spirit in your life. Once nga hang kayo nga mang forgive, there is a demon in your life. Amadi na nga mang forgive. And that's the hindrance of your miracle. So you need to release. I believe ko na medjay, sika iti nang forgive ka niya, nadalosanak, so I am holy and righteous because of you, Jesus. And now, aming nga nakabasol ka niya, pinorgive mo mat, so I forgive them as you have forgiven me. Amen. Kasi iti kasana gamin na jay, hanyo nga mo nga spirit na kita. Hanyo lang gamin nga makitkita. Diba, spirit kat spirit of joy. Sadness nga'y, demon spirit of sadness. Oh, Holy Spirit is a spirit of love. Oh, anya nga jay hatred. Demon spirit. Holy Spirit is spirit of blessing. Curse nga'y, demon spirit of curse. Holy Spirit is spirit of health. Jay sakit nga'y, demon spirit of sickness and diseases. Iso nga muyo, gagangay. Sikap ni Satanas, tahan nyo nga mailasin. Ngay sunagam dyan nagpapauba. Narurugit nga spirit na gitay, so nga agdigos kayo iti life of Christ. Amen! So agpaugas kayo ka ni Jesus. Believe in Jesus. Tapno tumakyas na kita. So, believe mo lang, Jesus, you are my joy. Kat umikat, nagigay depression, umikat ti sadness, loneliness. Apay gamin na yan? Naglaka. Oh, Jesus, you are my joy. You are my peace. And my life. Kung amlaan kat no i-apply mo da jay, kat agworkan da spirit of joy, kat da spirit of sadness and loneliness, kat tumakyas. No, i-apply mo lang ida healing. You are my health, complete health, perfect health, Jesus. Tumor kay kakasay mo, umadya manifestation ti spirit of health, kat pumanaw na kita nga symptoms ti sakit, ta spirit na kita. Isu nga adda ti sakada nga pumanaw. Agbiyahida.
Di ba kuna ni Jesus no pumanaw da demonyo mapan di lansangan apan nagbirok ti pagbalayana? Oh, apan nagpag na pagnaiday. Di nakas out. Into nawan pag iyanana, malagip naman di balay na. Mga yapay ti adado nga kadwana no nalinisan. Kat pastra ka namanen. Iso nga don't allow him to come back. So abuyo dagita, no anyo mailasin dagita, anyo biliban the truth about Christ. Iti ka po na, nagrigat kayo masat free, or mailihans kayo because you don't believe. Kung nabilibam nga, He is your joy, He is your peace, He is your health, saka mailihans, i-confirm lang ni Lord, di binilive mo. Oray, gananda lang si imam. Ngamlawan, binilive mo, oray, ilihans sakat mababaliktad kat oray, may maisuyo ka, ingana to, ingana ita. Bumangon ka kat disim mo lang, apay nga ta. Awan binilib mo ngayon confirm the Holy Ghost, so you need to believe something. Amen! Woo! You are healed! You are blessed! Amen! Kasjay ti kastana. So kasi kasikapan da ka ni Satan. Una kita ka din. Diyan na may andaking ka da ka arubam. Uwan nga rood. Kuko naman ay day. Ayan na ngayon ni Jesus. Da ka arubam. Ti binilib mo nga ni Jesus. Oh, I'm so sorry for you. Samo ko na apay nga ta. Nga kunanamot nga naagasan akat apay ngaglaladutak. Sa bali binilib mo jay kaarubam nga ng pasakit. Hanga ni Jesus. Iso nga sukatam ti bilibing mo. Amen. Malala yun. Siyempre maluklukatan siguro mo tanan nagijay nga understanding you. Hallelujah. Amoy ito akaduan nga pagsasakitan ti tao. Daday nga ron, nangigalugalutan ni Satanas, sakit tinakam, jay nauupay. Kati pagpatinggaan na daday, no isukat mo ni Jesus, ijay situation mo. So nga, amok naglakak nga pagsangitan da kayo, no kayat ko. Ayunak lang dahil ta situation nyo, agsangit kayo. Yung hanga kasi ti preacher, we need to reverse that. Hallelujah. The situation yung negative, i-positive tayo kay Jesus. Isungahan nyo ngayon, urayan nga ayunak na kita. Amen. Ang kayo ayunan ti poverty dito'y. Ang ko ay ayunan ti sakit. Ang ko ay ayunan ti nalubay. Ang ko ay ayunan ti unbelief. Ti sukatyo is I will life you the message about Jesus. So, believe the message about Christ. Isu ti kargayo ijay sarilyo. Isu ti biliban